بله دم پارتیه هینا گوتنا داوی لسر هلبجارتن استانبول نگوتیه لهویا چیه و کنگی ببیجه از جبرای سینان چیفت یورک بپرسم سروکی گشتی پارتیا کمونیستا کردستان و پارلمنتری باجار وانه یه دم پارتیه نها هرج وانه لگل میادم باش برس ذکر لبله از سروک نم از اندام ریولوری پارتیا کمونیستی کردستان بله امی سر راست بکن ایجارکک سینان جاوی هر کسی نهال سر دم پارتیه یبتایبتی لباجارین ترکیه استانبول انقره دورین کنها دست جهپه دنو اک پارتی دخوازه وگرینه بریارا داوی جی و دنگدرین کرد بدن دنگدرین دم پارتیه بدن یعنی و یکالی بکن آراست خو بدن کی جالی و اوالی بسرکوه هون لهویا چن اجبو که هون بریاره بدن هون پیشتگیریا که بکن یان هون بربجیر خو درخن هون لهویه نبورن لدریه و بدن گلک سپاس دکم دستری دا سرسالانو یا 2024 یا بوری جبو و جبو همو گل کرد از پیروز دکم هیوی دکم دستکفتی هرم کردستان و سریا روژاوا دا ارمانجا خواه بسر کردن او بالبجراتنا هرمی جبو گل کرد جبو سیاست کرد هر دایم گرینگه هر جار گرینگه لی یا 2024 پنه جبو سیاست کرد نه جبو همو سازی سیاسی جبو دولت گل گرینگه وک مسیونا که بالبجراتنا ناوندی دانه سر بالبجراتنا 2024 جبو همو پارتی رخصن لسروی گل گرین سنین نه سیاست کرد و گل کرد اشیوی میجیوی نیریناوی و ارمانجاوی هر زده لسر ام بین دیلوک حتانی اقدره لسر کردستانیا لسر باجار کردستانیا امر شو اراده گل خود جارده دست قایم دا درخن آزاد بکن امر شرط شوا همو باجار و نافچه کردستان را بسر کردن او اساس مجارا دم پارتی و مجارا سیاست کرد دایه لی بله باجار ام بین متروپولزی سیاست ترکیزی ارادت گل ترکیزی البته سیاست کرد البته دم پارتی علاقه که نرینا ما اوه که 2024 دا نرینا دم پارتیز اوه گل جاره افسروک دم پارتی آنین زمان گوتن امل همو باجاران نامزد خوی بسر خود درخن لستانبول و انقره جهونه درخن برئیس چیفت یورک یعنی یک و یک لانقره لفران باجاره دردخن یا در نخن از نزانم اما قنات و باوری هم اوه و ارمانج مزی اوه که لحمو باجاران لیستانبولیزی لانقرهزی لحتان یوان بین انتالیه نامزد خود درخن دم پارتی درخه آن آخ پارتی بسرد کرده آن جهت بسرد کرده یک و یک او مثلا دم پارتی نبه دم پارتی خطا خواه سیامین بشمینه بشوپینه بله البجاتنا استانبول گله گرینگه مگوت یا 2024 وقت میسونا که دستلاتاری ناوندی دانه سر آخ پارتی اگر استانبول ونده بکه احتمال مزنه که وکم بین اتفاق وی یا جمهور وکم بین قرص بوه اگر اماموğlu CHP İstanbul'u jardı dest xoxe ihtimal evet ki o nırxu bavari و نرین evet ki İmamoğlu 2028'da bu namzet serokoma. بله تو تکلیف هاتنه که سینان چش CHP به یانج AK Partiye تو داخوازن هفدیتنه پیکانینا هف پیمانیه که لگل دم پارتیه جواره هاتنه حیانها وکم بین برپسیار CHP سروک CHP سرلدان دم پارتیه کرن هفدیتین چک بو لی بله یک و یک لسر متروپولا ام وک بازارتیا ام بین باجار متروپول نبو هفدیتین شکرن جهب رو وکم بین سرکفتن خواستن پاشی در تشتکی شنبر حیانها چه نبیه نان آنهلا AKP ده آنهلا CHP ده دم پارتیه با وکم بین لسر متروپول ترکیه هفدیتین اکاشنبر چه نبیه بله کرد هری داوی مثلا و پشتوانی بدنا کیجان عالی بدیتنا تا دوی بدنا کیجان عالی شرط و مرج دوی چه بنجبو پشتوانیه سرید ازوای بیجم گل کرد لمتروپول ترکیه ده خط پشته ندن آن CHP آن AKP وک هفسرو که ام بین دم پارتی بریز باخر حاضر گود که
mesela me ampulyan em dönüyor bak 6 ok 6 ok ne em dinir naxwa em dinirin em duxazin biseri xute ke hilbijatine qanat emez ev ke hilbijatine 2024 da partiya dem hamu bajaran bi navê xute ke ve daxaze gelê Kurd her zêde li Kurdistanê li heta İstanbulê daxaze gelê Kurd irada wî nirxandina wî ya wekendin 2023 yani li ser hilbijatina gelen perî zêkê çi derxistine çi ders derxistine evekî divê em wek bi Dem Partî bi navê xwe têkeme hilbijartin. Bawer em ez evekî biryara partî zî ew be. Kek Sinan, di hilbijartinên giştî de ittifaqeke we ya Kurdistanî jî hebû. Di hilbijartinên herêmî şaredariyan de tu hewldanên we ji bo wê ittifaqê berferehkirina wê yan berdewamîdana wê hene gelo? Berdewamîna wê heye lê em divên wek îttifaqa azadî û demokrasiya Kurd ki deklarasyona wî gele giring e me serî de ragiştira parve kirû em dixwazin wê îttifaqê berdewam bikin wek mijarê hilbijartinê tira derxin ji bo rêya îttifaqa mayînde de bikin gaveka yekem li ser hilbijartinê zê navbera partiyê me de wek em bên têkilî û hevdîtin berdewam in ez hêvî dikim dema nîzik de evek eger encam derkeve welê ragiştire parve bikin. Di nava kîjan partiyan de danûstendin hene? Çava? Di nava kîjan partiyan de niha danûstendin hene? Niha di navbenda em bên 6 partiyekî îttifaqa azadî û demokrasiya Kurdan in. Lê tenê navbera ve 6 partiyan ne nirîn û dîtin evekî hemû partiyê Kurdan, hemû rêxistinê Kurda di hilbijartina 2024 da wek yek negî dekevin hilbijartina herêmî. Wek em bên mesela Kerkûkê em ji bo xwe mînax dûnin û gelek girîn dûnin. Dîtin em evekî eger Kerkûk partiyê me serî de hûrdu partiyê mezin wek sêqolî çarqolî bi lîste neketine hilbijartinê Kerkûk bawerî em ew bû ki di 16 de em bên 11 ya 12 ev destketikê Kurda bûna. Dorda zî siyaseta Kurd li ser Kerkûkê ve li ser Musulê zî em ders û fêr distînin em dên li Kurdistana Bakur ger muheqqeq çıkaq navbera me de cudayî heve zî em yek dengî têkemin hilbijartina herêmî ev zî partiya sereke Dem Partiye em bi nav lîsta Dem Partî de têkemin hilbijartina herêmî. Gelekî spas birêz Sinan çift yürek endamê. Ez tişekî partî dixwazim bên bangekê dixwazim. Belê keremke. Banga me evekê banga me bi TPT wek em Partîya Komûnîstê Kurdistanê em dibin ki birêz Neçîvan Berzanî rem dibêjin birêz Salî Misir rem dibêjin yani bi taybetî em rêverberiya Herêma Kurdistan û Xweseriya Rojava re dibêjin. Eger hûrdu birêz îro dest bidin hevdê di nav devletî de diplomasiya ke hevpar bimeşînin em encam dibin ki tesîra wî gelek zer gelek Kurd bû ve rojilata xeta navîn Rojava herî zêde ew ê desthilatdarî û piştgiriya gelek Kurd bike o em din her çar parça eger birêz Neçîvan Berzanî û Salî Misîn jet tenişt de hevdibûnin çav û roniya gelê Kurdê bihêz bûye banga me her du rêveberiyekî rokê pêş de nêzik hevdibin. Gelekî spas birêz Sinan çift yürek endamê rêveberiya Partiya Komûnîst a Kurdistanê ji bajarê Wanê tu li gel me bûyî. Zor spas. Zor spas.